Mandala je mistična mapa svemirskog uma. To je indijski pojam koji označava magijski krug koji sadrži geometrijske simbole, mistične figure bogova i boginja i koji pokazuje građu uređenog uma. Mandala je unutrašnja vizija, iako može postojati i kao spoljašnji kultni predmet. To je stanje svesti velikog jastva, za razliku od našeg svakodnevnog ja, nastalog pod uticajem kolektivne svesti. Mandala se koristi i za gradnju hramova, ali ona prvenstveno virtualni zamišljeni hram unutar našeg uma, te kao takav pokazuje nivo svesti duhovnog radnika. Na putu do samoostvarenja, osnovnom zadatku kome joga stremi, veoma je važno imati što je mogući jasniji cilj. Temeljno razmatranje našeg životnog puta, od rođenja do onoga što zovemo smrt, pokazuje mnoštvo vrlo sumnjivih od strane društva nametnutih ciljeva. Bez vrlo retkih izuzetaka, počevši od porodičnog vaspitavanja, obrazovanja, političkih i ideoloških usmeravanja, oblikovanje naših umova je lišeno suštinske svrhe postojanja. To nas oblikovanje vremenom svodi na sve nemoćnih pojedinca, zavisnog od brojnih uslova sveta, kakvog smo svesni preko svojih grubih čula i prihvaćenih tumačenja unutrašnjeg monologa navikom nastalih misli. Svako uspešno kretanje putem iz tačke A do tačke B, pa i beskrajnim umom podrazumeva korišćenje mape. Mandala je upravo mapa koja nam pomaže da shvatimo konačni cilj, a to je prepoznavanje jastva. U dubinskoj psihologiji velikog naučnika i njenog osnivača na zapadu, Carl Gustav Junga, mandala zauzima središnje mesto. To je vizualna kružna predstava putem koje je moguće shvatiti konačno stanje bića sveopšte i jedinstvene prirode. Mandala je oblik teško izrecive sveukupnosti uređenog uma. Ona je po svom karakteru bezlična, izvan predstava o sebi kao izdvojenom pojedinačnom biću ograničenom mnogim nemogućnostima u raznim ravnima postojanja. Sve dok se putnik do zamišljenog jastva konačno ne usidri u središtu mandale, postoji svestan ili nesvestan osjećaj ugroženosti od sila kojima ne vlada, a koje zapravo vladaju njime u većoj ili manjoj meri. Veoma je bitno shvatiti istovetnost sebe i mandale kao vrhunske stvarnosti postojanja, što podrazumeva ukidanje prividnog dvojstva između onog što podrazumevamo kao sebe i jastva. Jednom uočeni duboki smisao mandale kao mape jastva trajno oslobađa od svih pogrešnih predstava o svetu u kome zapravo ne živimo, iako to po navici tretiramo kao stvarnost. Mandala svojim neizmernom snagom savršene smislenosti poništava i raspršuje ideje o sebi kao smrtnoj duši zarobljenoj u vremenu, prostoru i besmislu postojanja. Gledanje u mandalu, odnosno kružni idealitet, je samo po sebi vrsta meditacije. Kružni oblik ima veoma jako dejstvo na naše duševno biće. Gledanje u sunce, koje predstavlja svetlosnu mandalu, u bezbedne sate vodi u spontanu meditaciju. Carl Gustav Jung sa jasnoćom uvida objavljuje da onaj koji je dostigao samoostvarenje postaje neko ili nešto ko se seća čoveka. Ovakva smela izjava otkriva Jungovu prosvetljenost i postignuće bistrine uma karakteristične za jogijsku ekstazu. Ritualni rad sa mandalom je svojstven tibetanskoj jogi, budističke prakse, dok se do sada u spisima joge gotovo nije objavljivao. Možemo ga prepoznati i u derviškim ritualima kao obred islamske mistike. Različiti oblici mandale postoje u većini religioznih sistema,
što je moguće uočiti na njihovim hramovima, ikonografiji i u verskim spisima. Zapravo mandala predstavlja završnu ikonu kao objekat meditacije onog koji njoj teži. Mnoštvo objekata u prirodi je oblikovano po modelu mandale, počev od jajne ćelije, krvotoka, cvetova, voćnih plodova, stabla, pa sve do planeta, zvezda i zvezdanog sistema. Kao likovni idealitet i nema poruka, ona ukazuje na kosmičnost prirode u svojoj osnovi. Mandala može imati krajnje jednostavnu pojavu, kao što je jutarnja zvezda, dva koncentrična kruga unutrašnje vizije šahti, pa sve do veoma složenih kružno-kvadratnih mapa psihoidnih gradova. Sve što jedan duhovnik postiže stabilniju svest, njegov sledi obrasce svete geometrije, među kojima je krug vrhunska vrednost. Još jedno od značajnih Jungovih zapažanja je da se naša velika duša često prikazuje u snu kao grad. Dobra uređenost grada podrazumeva da se u njegovom središtu nalazi hram, zatim državne ustanove, a potom koncentrično raspoređene građevine u kojima stanuje građanstvo. Jedan od očiglednih modela mandale je virtualni Solomonov hram slobodnih zidara kao idealni poredak uređenog društva ili države. Najzad i gnostička vizija Novog Jerusalima u otkrovenju svetog Jovana Bogoslova kao prikaz pristižućeg zlatnog doba za one koji žive pobožnim životom je predstavljena kao tipična mandala. Da bi se razumela njena bit, potrebno je uključiti holografski za razliku od običnog svakodnevnog mišljenja sumnjive verodostojnosti. Stoga jogistički spisi i reč gurua usmeravaju na rad koji tokom vremena dovodi do buđenja višeg uma sa kojim je moguće proniknuti u dubine mandale kao savršene poruke svesnim bićima vasione. Sve kružne vizije u našim snovima ukazuju na prodor jastva ili njegovo pojavljivanje u našu svest kao saopštenje sveukupnog bića, da smo pozvani na put unutrašnjeg sazrevanja. Imati mandalu ili jasnije rečeno biti ona, znači biti zaštićen na najvišem nivou od raspada uma karakterističnog za psihoze, pa time i sve veću nepripadnost ljudskom svetu, o čemu je Jung lucidno izjavio. Oreoli hrišćanske ikonografije upravo predstavljaju simbole dostignuća kosmičke svesti ili pripadnost nebeskom rangu. Što je nadljudsko postojanje bliže temelju svemira, to je vidljivije izraženo kao mandala. Mandala pripada Sahasrara čakri, najvišem dosigu ljudskog uma i bezličnom svetu prosvetljenih. Iako može biti različite građe, treba razlikovati tri njena posebna svojstva. To su središte, kružno telo i rubno telo. Svako od ovih obeležja predstavlja stanja svesti, a kretanje putnika ka cilju samostvarenja kreće od ruba do središta. S obzirom na oblik ispoljavanja, mandala može biti vidljiva kao što je tipična ikona tibetanskog budizma ili prikrivena kao stablo, krvotok, centralni nervni sistem, neki verski spisi, pa i neka umetnička dela. Veoma bogata ikonografija hrišćanske istočne crkve prikazuje mnoštvo mandala, najčešće kao države božanskog carstva, zajednice očišćene od svake nesavršenosti, karakteristične za ljudska zbirišta koje u savremenom svetu pokušavaju da oponašaju državu. Hrišćanska mandala kao gnostička vizija prikazuje trojnost objavljenu sa Isusom Svedržiteljem u središtu kao svetlost sopstva,
zatim 12 apostola ili učitelja i konačno saborni narod na rubu mandale, što sve zajedno čini suštinsku predstavu crkve ili nebesko-zemaljskog hrama. Mandala je idealni spasonosni uzor, te je ne treba mešati sa postojećim stanjem verskih organizacija. To je unutrašnja vizija našeg sopstvenog utočišta, predstavljena kružnim oblikom kao idealnim proizvodom božanskog uma. Pogledajmo zvezdano nebo i uočimo bezbroj mandala ostvarenih kao planetarno-zvezdani sistem. U čitavom svemiru nećemo naći ni jedan oblik osim lopti i spirala. Zar to ne govori dovoljno jasno? Svemir je mudar, savršen, potpun, jednostavan i ničim ugrožen. Svemir je spiralna mandala. Ne postoji savršeniji oblik od mandale, ne postoji veća snaga od nje. Budimo to, ako ne želimo nevoljnu sudbinu.